Шам шерифлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін октябрьнің 12-сы ве Қырым ишғалінің 958 күні. Эфирде заман. Селяла ОМОН, онлар же ФСБ хадимлері, автозаклар, ишғал олынған Қырымда Қырым татарларының еді айлесінде саба бұ шеклінде башланған. Ахмеджетте Қырым татарлар мескен отырған еріне полиция құветлері террористлеріні қыдыру себебінден келген. Bundan son sözde teröristlerini sorguğa çıkıp, uyleden son tab 5 cinayı iş açıldı. Şimdi ise babalarsız 19 küçük bala kalabili. Yüz bergen hadise hakkında bizim levhamızını seyretebilirsiniz. Вот и едут автозаки. Вот и пришли наши так называемые защитники. Раз, два. Акмезжит живарында саба тінтуфден башлады. Ишғалжылер Айдер Салединов, Узаир ве Тимур Абдулаевлерінің евлеріне сұруп кірділер. Олардың қорчаламаға қомшылар топлашты. Русия ярби құветлері есе Сириялы ОМОНны чағырып кетірділер. Без номеров. Почему? Это что за... Это тоже без номеров. Воруете? Где основания, что именно они террористы? Вы не имеете права просто так приезжать без всяких оснований. Собрали. Никто вас не боится, понятно? Никто. Помощь нужна? А вы нас боитесь, видишь, с автоматами. С дубинками. Тінтуф кечірілген евлерге сойлары да кіріп оламады. Русия ярби құветлері тінтуф еткен мұсылманның анасы ярамай олды, о есіні жойды, амма екімлеріні оның янына кірсетмеділер. Вот лежит женщина, а вот врачи. А врачи не пускают. Идите врачей хотя бы. Что вы делаете? Женщина, вы врач? Пойдите посмотрите, вон больной. Давали-то через них проходите. Плохо проходите, не смотрите на них. Тінтуфден сон Мамақ яни Строгановка койының уч сакенini ФСБ хадимлері өзінен алып кетті. Брат, мы с тобой! Мы с тобой, брат! Аллах с нами! Альхамдулилля! Что делать? Брат! Bundan gayrı Rusya ярби құветлері террористлеріні Баворчи яни Каменка койында де қыдырдылар. Рустем Исмаилов ве Эмиль Джимадиновның евлеріне келділер. В 6 утра к нам ворвались люди, вооруженные, в масках. Это было буквально секундное дело. Они уже у нас в комнате. В то время, когда мы спали, мы и дети, вот все в одной комнате. То есть мы даже одеться не успели. То есть они зашли прям на вот такие вот. Смотрите на этого пацана. В чем он виноват? Субханаллах. Вот его слезы. Пусть они проклятием против них же обернутся. Ребенок, он спящий, субханаллах. Еще в обувь выходили. Еще взяли деньги, забрали бабашку. Сегодня прошла очередная акция устрашения крымских татар, крымских мусульман. Возбуждено уголовное дело, опять по участию в Хизбут Тахрир. Обыски проходили с нарушениями. Мы с коллегами рассматриваем данную акцию не что иное, как продолжение репрессий, потому что в их домах найдена лишь исламская литература. У этих людей никогда не находят ни оружия, ни чего-то подобного. Bunun beraber ФСБ хадимлері Исмаилов ве Джимадиновның ана бабаларының евлеріне тінтуф кечірмек үшін кеттілер. Позорники уезжают так! Позорники! Бүгінгі тінтувлер хачтан яқында қайтқан мұсылманларының евлерінде кечті. Ажылыққа олар Русия мұсылманларына берілген квота иле бардылар. Белли олғаны кыбы 5 Қырым татар кіші яқаланды. Олар террористик тешкілятында иштирак ве тешкіл етілмесінде қабатланалар. Исмаил Газиев, Наталка Калинка, Заман, АТР. Соңки мәліматларға көре 5 Қырым татары яқаланды. Шымды олар тақиқат зарфында насыл апыз жезасы салян жағынен бағылы махкемені беклемектелер. Бұ ақта өз Facebook сәйфесінде Эмиль Курбединов білдіре. Адвокатының білдіргеніне көре тинту ве яқаламалар инсан ақларының бозылығы қаба шеклінде кечкендір. Украина тышқы ишлер назерлігінің реакциясы да белі. Идаренің білдіргеніне көре бүгінгі тинтувлер ве Қырым татарларға қаршы кечірілген тақыплер бұ ишғалжының мақсаткер сиясетідір. Украина тыш ишлер назерлігі Русиядан ишғал олынған Қырымда невбеттекі кере инсан ақларының бозулмамасына талап ете.
Ми категорично засуджуємо такі дії Російської Федерації. Це абсолютно незаконні дії. Це фактично ще один злочин з ланцюгу злочинів Російської Федерації як окупаційної влади на території АРК, Автономної Республіки Криму та міста Севастополь. І, звичайно, ми вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити порушення прав людини на півострові, як кримських татар, так і етнічних українців, які проживають, тобто всіх громадян України, які проживають в Криму. Ми вимагаємо від Російської Федерації негайно доступу всіх міжнародних моніторингових місій, правозахисних організацій, для того, щоб вони моніторили щоденно, що відбувається у сфері прав людини на території окупованого Криму. І, звичайно, ми звертаємося до наших міжнародних партнерів з метою посилення тиску на Російську Федерацію, для того, щоб, по-перше, вони надали дозвіл міжнародним правозахисним організаціям отримати все ж таки доступ до Криму. І, по-друге, для того, щоб дійсно продовжувати чинити цей політичний і інформаційний тиск на Російську Федерацію і консолідувати міжнародні зусилля для того, щоб Росія припинила репресії, перш за все, і забезпечила як окупаційна влада права людини на півострові. Кырым ишгалинден соң Киевге көчмеге мечбур олған Хизбут Тахрир тәшкилатының сабық юлбашчысы ФСБ тарафындан бүгінгі тинтүү ве опислеріні Кырымдаки Хизбут Тахрир тәшкилатының йоқ ету фоғрындаки махсус операциясы деп изатлаган. Здесь имеет место такое воздействие, попытка устрашения, усмирения крымских татар, крымских мусульман. С одной стороны, это обвинение в признании экстремистской организации представительного органа, и пока еще практика, скажем так, в принципе, небольших штрафов. С другой стороны, это максимальное устрашение, это борьба с Хизбут Тахрир, обвинение в террористической деятельности, где санкции по первой части статьи 205.5 сегодня уже составляют вплоть до пожизненного. Поэтому, помимо, как я говорил, борьбы с Хизбут Тахрир, это есть стремление устрашить крымско-татарское мусульманское население в Крыму. Кырымда мусульманларны терроризмде кабатлаган вакытта муфти Истанбулда өткөрүлгөн Аврасия Ислам шурасында иштирак этмекте. Анда Кремльны дестеклеген Кырым диний идаресинин юлбашчысы Кырымда шымды не кадар жакшы болгонуну тинтүүлөр акында эсе асла бир сөз айтмады. Bir haberimiz, hacdan gelen gelmeyenlerden haberimiz yok. Ama bugün şimdi 10-15 dakika güne telefon açtılar, dediler ki Kırım'da böyle Hizbut Tahrir Partiyası'na olanları aldılar. Onun için biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Doğru mu yanlış mı bu mesele? Yazık, bala çakaları var hepsinin ama elimizden gelen bir şey var. Tek dilimizden öğretmek, anlatmak. Başka gelen bir şey yok elimizden. Bundan da gayrı İstanbul'daki dernek azaları muftinin kelmesine o sizatlarını kaldırganlar. Emir Ali Bey'in burada olmasını pek anlam veremiyorum. Doğru da bulmuyorum. Gelmemesi lazım. Ve bunun buraya gelmemesi lazım ve davet de edilmemesi lazım. Çünkü bunun davet edilmesi Kırım'ın işgalini kısmen tanıyoruz manası çıkar buradan. Buradaki bulunmamızın gayesi sadece Emir Ali Efendi'ye işte niye böyle yapıyorsun, niye şöyle yapıyorsun diye değil de diğer Balkanlardan ve Sovyet coğrafyasından gelen müftülerimize Kırım problemini tekrar hatırlatmak istedik. Onun için de bu bizim yayına çıkardığımız Bahçesaray dergisinde Mustafa Agamızın kapak resmi, turuncu tişörtünden, kaşkolundan bunu dağıttık. Aynı zamanda müftü efendimiz Emir Ali Efendi'ye de hediye ettik. Yani aklını unutma işte bak burası Kırım Tatarlarındır. Elbet bize bir gün dönecek ifadesini ona şey yapmak için omuzuna da dokunarak hem ona Bahçesaray dergisi ve Kırım bayrağı hediye ettik. Пасы Русия тарапынан ишгал olungan Донбасс ve Kırım territoriyalarında insan haklarının bozulуу boyunca резолюцияны кабул etmege niyetleне. Украина парламенты этinin muavini halk депутат Сергей Соболевнің малыматларына көре, резолюция метинде ишгал olungan Kırımda Kırım Tatar milleti ve Ukraina teşkilatlarının bozulуу hakkındaki açık aydın tarifleri berildi.
Украина информацион саясеті назиры АТР телеканалының көчмесі мүмкіндігіл ве ваде етілген параларда зарур. Бұндан дағыры юристец білдіргеніне көре акимиет илк Қырым-Татар телеканалына берілген сөзлеріні керчеклештірмеге керек еді. Кеченлері Украина хабер басталары ваде етілген ярдым олмағанында АТР редакциясы Литванияға көчмекні планаштыра. Бо ті кошти, які ми мали б, як Кабінет міністрів, виділити телеканалу АТР, не виділені до сих пір. Є ризики, загрози того, що через це телеканал може мати таке розуміння і бачення, що він змушений буде переїхати працювати в одну з Балтійських країн, Литву. Це неприйнятно, моя позиція не змінилася. Якщо ми не будемо мати культуру виконання власних рішень, я зараз говорю про членів уряду і про владу в Україні загалом, тоді про культуру виконання законів в цілому просто не може йтися. І тоді ми чітко розуміємо, що ми можемо приймати будь-які закони, але якщо вони не виконуються, чи будь-які інші нормативно-правові документи, але якщо вони не виконуються, то це лише папірець. Позиція незмінна. Кошти мають бути виділені телеканалу АТР. Переконаний, що так само таку ж саму позицію і політичну волю має прем'єр-міністр, тому що чув від нього особисто, бачив його очі і вірю про те, що в ній є політична воля. Кабул жемесінде ате шачмасындан себеп en az 17 insan elek oldu. Bir kunevelse cemigi silahlı adam sürüp kirgende ate şaçmağa başlagan. Afganistan hakimiyeti yaralangan 62 insan hakkında haber vermekte, onların arasında 12 politsiya xadimi. Oktyabrның 11-інде Kabul cemesinde Şii musulmanlarının takvimine göre esas bayramlarından biri olgan Aşure bayramına toplaşkanlar. Когда нападавшие вошли в святилище, они сразу же начали стрелять. Там был мой друг Палаван Сами. Я видел много убитых и раненых. Мне удалось вынести ребенка, девочку и еще женщину. Я вынес 3. Ялтада gece vakıtı ялдама краны экипажының азаларынан берабер батқан. Вақа Ливадия көйі янында юзберген геми Керіч лиманына доғыры кетейді. МЧС берген малыматларына көре гемиде экипажының 8 азасындан 5-ні буксир ярдымы еле құртарғанлар да 3 адамның қыдырғылары девам етмекте. Чаплынка векаланча кечуф ноқталарында әрекеті сынырланacak. Херсон вилетінің Devlet Fiskal қызметінің мәліметіне көре, әрекет октябрьның 12-сінден 27-сіне қадар Қырым мемури сынырыны саба саат 9-дан ақшам саат 16-ға же қапалacak. Яда авта күнінен бағылы ратлы күнлерінден ғайры саат 16-30-ға же. Кешіш ноқталарының іші электро ағларының тәмерленмесі себебінден сынырланacak. Сынырланма ялныз чангар кешіш ноқтасында тесір етмейчек. Bu bizim sonki haberimiz edi. ATR ile olыңыз, көрішмек үзре.